Difu Government College along men kachi thabdun nong le dada jok kat songpon. Difu Government College along aningkan wanga son thotsi pining le thota o somaratop men kachi thabdun nong le dada phai dopigilo. Laso jok si pini Difu Government College adon riano chochi junjepen kachi song. Munita to maduta lokachar likethe ojia phanke angtan jadamjia phanke nihanglo. Bonsi tami irituma khemate ingnong aswatum ke kiduk dera jok. Theng han chojor chor pensi osomaratuma phan lokapachar lila pusonsi aphai ke ong. Laswa joksi angtan ke pachari dam un edetitilo. Lasi methangatim pumathasi Difu Government College tanong ongdung arisoi jangatum kachari donjia phan amen che thadun redilo. Sitame pinang anchari arisoi jangatum phan adima klong avi pupen amen ka che thadun nong nedelo. Laswa joksi amen ka che thadun nong ni arisoi jangatum sai jokje pini. Difu Government College a thingno along che sonang ko. Athi nilitum nanapor konat sikitam hela. Methangatim jong sika chorli jia phan dim klong avi puti. Nilitum kiduk deratum ki kosonsi angtan chori dam un popusi men ka che thadun nong ni. Ariso jangatom pen ningjerin tilo. Lasila soputak Caribbean Autonomous Council kachariatom nanglangdun parsinang jipusi kehang hodapon. Hapu kachesong along KSA ahin pen sitami adima klong along palidun si men kache thadun kelong ni ariso jangatuma phan men kache thadun long jia phan ning pathidun lapen men je thadun long letik jesong ington nang ni pusi kehang sitami padapon. Kangi nang kok startup nang nian budi hin ka chini ka lalo alaman ke bini da khana kangi nang ko athita seat capacity alam lo athini tum seat capacity first advancement da hang lo je council sitami tum memorandum mi thandam 1.5 months ke parlo mane 2 months kipling thulon atame nampuan ta non admission chim bon first year ta admission process dang elo anke non merit list DTC person to men plan semi non anda reply ya we mati nasi students mangke ani lo jab lo amar ini nang ko bola tum bang students agar se nitum si jab nang ko pasi tum student union tum ta lada bujai dum lo je mane tum da pressure period isami tum ki council ko nang sin pressure pidam ne kalimati athe alam tum si tum alat ka chari tum mane kelam education is the important bangkuan abang tu bang pila lada nang sengkan application abang application total ke art ke 1900 asi 1900 pon et kulot lagi teacher faculty ta do faculty anadan lada council tum si lada pressure na piduna ko order ban lokote itum accommodate 300 400 tami ko nasi labang building new building tami na ko ko tum kachuni ke damla 1900 pen merit bang ganam kan merit 746 when science bang ke साइंस में इतना टोटल एप्लीकेशन हमारा लगा तो मैं दफा ना पिपे तो हमारे एक्चुअली साइंस एंड कॉमर्स में के 150 each तो उसमें मैं को इतना मनन फर्स्ट के इतना टोटल एक्चुअल इतना सेट कैपेसिटी के साइंस एंड कॉमर्स के 150 रे असो पता तमे गवर्नमेंट 25% ऑर्डर पे 25% इंक्रीज नहीं तो टोटल 150 ने लो अच्छा मैं तुम दौड़ी बस अपन नन दैट कॉलेज के ना तो था तुम प्रिंसिपल चुप ने तुम को 25% को 25 बन गवर्नमेंट तुम्हें प्रोग्राम हांलो नो इतना दिन को प्रोग्राम तो पते another 25% increase to every stream of isiala me de la tamke la sono je admission ke kato je free admission hote EPL pen BPL bodo BPL tamke income certificate nang si provide lo pate free admission no pola pen ke EPL tamke jo si income certificate provide vet tamke fee anang ko la so order bank government pen to ana me fee ana ana input bank hala da number 1 we hai the order nang we semi council pen fee structure do la like 2021 than the silas order le principal han council pen pressure fee pen order nang mo puluti la ta chunde da the mas sami education ni am surgical mem ni lo dam le Kan na puli therak me ani kan wang tame admission na polo protang te government college sama tum Jepang sama ko piti ye thelak me la silang dal pang te itu la karbilong council ko te failure lo je Difu government college harman gunpu non benta si permanent na solution ke bang je pan apiki sore revolt fit tame no na pachun khere bang therak me se ning kan wang son nak thai tum admission na polo protang kai ta ubi kin chelang si lang tu ben opportunity to dak Jepang somna ko protest ko hoti laki ninduk lo kasi hokpet itu kachinin nang ji
alam mangrang lo labang so difu government college lagi ni tum karbe long ahawar inglong aso tum patek nang barina pusi labang so education institute kedak establish lo kulotante labang so government college long jong si inglong aso tum avar site endung thekte plongte labang so government college keduka dupake jol puji kasi pining kami nong part 1 malam lo that pinan STH part ilong di tupik tapi science department of kami cut off mark 73% si pinini paklan 73% tis prokte itu ilong so tu hala so 70% kesom karlu dun dia bang itu masuk sik cakce ate tuning penang nam prokte tuning tame ini tum protest tangdet jaddet council pen reaction si paklang desi aku dar di government college tong science tum pantame 61% tang sunlo la pen arts pantame pining ke 56% tuning ke 31% tang sunlo nasi jong si la bangso akarok mas ateng si jong si la bangso college long kadok kaliyo sumarkan pu pachong prong plutante itum dak inglong aso tum pena andak la bangso di government college long amen kachit habunong ne dia yang ring long nasi pini la bangso protest kang ko bang nitum lalo nitum labang so difu government college ke nitum inglong so farman lapen labang so difu government college along inglong so farman nang kimpitan por inglong so specific karbi tu farman dak enrollment lab nang ji pusi nitum labang so kasi so along diman por athi itum inglong so tum ke kapse ka din kachali dam di power sai ke itum parents tum penu atia po tum le durapi ini tum thek he vir be tame labang so di government college ke tum mumit naman po thek mesen leader naman po kasi labang so college farman ni tum cerai convect nang di tapi labang so college kasi tum kasi so mang tulong di kasi pini bangge din kan di kam tung lalo that admission kilong ni tum an pen tame karbilong termas council pen important PC state government education minister pen specialized PC non amat non ni pot trokang bong admission kilong ni ana tumphan admission palong lap nang jip tum pini labang so demand pen lo la pen non hajong HS first year tumphan admission ken tangka endet palam tame penan hur cholo kasi covid-19 ningkan ki thomni dolo hala bangso covid-19 na join ni ke charlio somardo penan ti guglo class ki dunlong lepen chenglok online class ke attend dunlong le kasi pining tame labangso covid-19 abura join ni penan kasik sak dolo la penon hejong kala bangso kasik sak pera join ni admission tame free pusi kaninje asam government pe bonta admission free puninje dera pitame la bangso di government college no principal bangke alang ni tumhan tangka en bom musi arjulong hala bang da ke chok chelo kasi hala admission tangka NA pupen endet a join ni alang phan litum tumas council pen non prapjin alang phan pinrem pen alang ni phan abang so tangka patame pachewo nang ji lapin admission kilong ni tumhan antame mon prapjin pen litum education minister Renuj Pigu phanbang labang so alam tumas council palesi labang so difu government college atimor ki pa messenger phan isi inglong so phan labang so difu government college long amen thap long lap nang ji pusi litum pi labang so kachi somong pening ji pon labang so secondary education ke tumas counselor deng sido secondary education ke tumas counselor deng sido protante kopi posi hala bangsa ja kom ci har jak ji det ma labang ke mang humeme lapen isi pen mang langdam protante ilitum labang so di government college along principal Dr. Nirab Kumar Sarmata isi kaci parok ka banglalo karbinglong tumas council mang lang plot penangan order bokha alang state government pen mang po dak joy pesik tem tak tem pule ti kasi non ki bang jilani dili tumas council phan ki puang tum kacuri kang tu giralo labang so secondary education itu karbinglong tumas council ari ting sidu plotante nang tum jakong ki har jak pen labang so institute phan ki pamisian ji phan tum juri pon lo la pen prapjin pen permanent solution ki wanji buni tum karbilo chole song pen athe aninkan wangke ini tum also marfan kaci song long kam kiwan mang ini tum citin sotu alang ini tum cisong pama lo tum chali pama non talangdam tame non ni phai inko rap tipen dak 6 semester lo final exam chengpo oi fit tame ti si part 1 tum asap sup admission kasik sak doko ko jone sai jok je cisong onang ko dasi tum karbia sumar tum cisong pama matin lo tum chali pama hala bang ni tum thadam lek dang ji dasi nili kanung ji pun ka tum education in charge EM litum jaga sing inti tame dak asap so important tum chetha
important pigment tha la pen difu comment college akisung ko pima ko sonma ko na pe sila pangso kisung kile ma pusi alang litama khasi open college a principal pen chenglok dak employee la pen dak union body to maintain chingwai chi sai si labang so college ke kame senje phan ili to sar jogo sing kita labang ma kha vek dang ji athe alang li deng si do labang so institute ke kame senji ma panu dak ji ma athe in charge ke alang li pidak athe alang li phan tame prap jin pen labang so college dong aningkan wanga son kalidet pining mesen pen result Difu pen Rajiv Rongpi report Carbon Daily News.